iki gitondo ndakubwira yuko urusaku rw'amasasu ruko kumvikana hafi neza Ibaraka ndetse no mu misozi miremire y'Iminembwe ubona yuko ahantu hose hari kumvikana urusaku rw'amasasu y'imbundano n'imbunda nene. FARDC mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kane w'indwi kwigenekerezo rya 12 Ruhuhuma 2026 yahinduye ibintu bikaba rero byageze muri phase offensive majeure mu misozi miremire ya territoire ya Fizi, aho ingabo ziri gukora progression tactique rapide ndetse bikaba bijyanye neza na Moavre combine ku bufatanye na Infanterie Force Spéciale Unité de Reconnaissance ndetse n'ikindi cyiciro kidasanzwe cya section d'appui effet kuko rero bigaragara ndetse biranavuga ko bakirera umusada ujyanye n'ikirere ahazanwe drone zo mu bwoko bwa ICR Intelligence Surveillance and Reconnaissance kuko rero bigaragara mu buryo bwa progression tactique mu misozi kuri terrain difficile nkuko bigaragara. Biravuga ko ingabo za FARDC zakoze infiltration nocturne zinjira mu misozi ikikije Uvira banyuze muri axe secondaire bagamije kwirinda contact indirect premature mu misozi no gutangira no kugira ngo batangire imitwe mu 23 yibumbiye kuri position fortifiée. Iyi ni terre montagne irimo pente obarante folle dense la vie profonde était crête recherchée. Bakaba rero bakomeje gukora bakoresheje amayeri ya gisirikare tactique de combat en zone montagne harimo progression en colonne dispersée ndetse na couverture martuaire des sections, sécurisation progressive des hautes stratégiques, établissement des postes d'observation avancés. Biro bikaba byafashe FARDC kugenzura ligne de crête no gufata point dominante ari nabyo byatanze avantage tactique decisive ku rugamba. Nyuma yo kugera ku birindiro bya mbere FARDC yatangije asate coordonné ikoresheje fait d'appui indirect za mu 90 mm 120 mm hamwe na mitrailleuse za Rudre 12.7 mm hagamijwe neutralisation des positions ennemies. Iyo ni asate yakozwe mu byiciro bitatu by'ingenzi harimo phase de fixation gufungira M23 mu birindiro byabo binyuze mu kurasa guhoraho, phase de insacrement kuzenguruka umwanzi ukata inzira zose zo guhunga no kuba bakata izazanaga umusada. Hari kandi phase d'assaut indirect kwinjira mu birindiro bya M23 mu ntambara yo mu ntera ngufi combat rapproché. Amakuru ava ku rugamba aravuga ko imitwe ya M23 yashegejwe bikomeye, benshi mu barwanyi bayo bagatakaza ibirindiro, abandi bagahunga berekeza mu mashyamba no mu misozi hagati ya Fizi na Minembwe. FARDC yashyize mu kirere drone tactique d'attaque et de surveillance zakoze les parages en temps réel y'imyitwarire M23 zituma habaho frappe cible de précision ku birindiro byagaragaye nkaho ari centre de commandement, dépôt de munitions ndetse na poste logistique. Biro byatumye habaho disorganisation totale des lignes ennemies bitume FARDC igera ihura n'ibibazo bya supériorité opérationnelle mu bice byinshi. Kugeza ubu iyi saha FARDC maze gushyiraho ligne de front avance igenzura imisozi stratégique ya Mikenke, ibice bya Bijombo na Rurenge. Imihanda y'ingenzi irakoreshwa mu gutwara ibikoresho iva Minembwe ijya Ifizi. Ibi byatumye AFSM 23 itakaza corridor logistique bituma igira pernure de munitions vivre un renfort bagashyiraho bikaba byashyize akaga mu bijyanye na capacité de résistance. Aba bayobozi b'ingabo batangaje ko hari morale des troupes iri ku rwego rwo hejuru bitewe nuko bafite plan opérationnel hamwe coordination inter-unité ikomeye, soutien logistique ihagije, commandement inter-réactive. Umwe mu bayobozi wa brigade iri muri Fizi yagize ati turi mu gikorwa gikomeye cyo gusenya Burundi birindiro bya M23. Iyi misozi twayifashe nk'urufunguzo rwo gutsinda intambara nta gusubira inyuma. Ni mugerera amakuru y'igisirikare avuga ko nyuma yo gufata no gusunika M23 mu misozi
ya Fizi, FARDC yatangije phase de exploitation igamije gukomeza precision militaire igana Minembwe, gusenya ibirindiro byose bya M23, guca burundu imiyoboro yayo yo kwitwara no guhabwa inkunga. Biro bikaba bigaragaza ko intambara yinjiye muri phase de decisive, aho abasirikare ba Congo bari gushaka gutsinda burundu M23. Ibindi reka tubaze ko informo wacu Safari atubwira ibiri kugenda biba. Bwana Safari, waramutse neza? Mwaramutse. Safari, kugeza ubu byifashe gute muri iki gitondo? Ndakubwira ngo ni ibikorwa biri gukorwa bya gisirikare biteye ubwoba, aho hano hafi n'ibaraka neza imirwano ikomeje kwiyongera ndetse ifite imbaraga ku rwego rwo hejuru, aho nakubwira ko nyuma y'aho n'ubundi FARDC na FDNB bakoze akazi katoroshye mu gusenya ibirindiro. Nduzi ko basa n'aho babisenye kugeza amagingo aya, ubona ko bari hafi neza kuba bakwinjira neza mu Minembwe. Bakomeje gukoresha za mbunda ziremereye, kuko nakubwiye ko bari gukoresha imbunda zikomeye zino BM7 na BM12, bigaragaza ko n'ubundi izi mbunda, icyo nakubwira cyo, izi ni imbunda ubundi akenshi na kenshi zikoreshwa mu gutanga mu gusenya ibirindiro kuko aba arashyira kure. Mu bigaragara rero urumva izi mbunda kubera ko aba ari zifite amabombe zirimbura, nizo zabashije gutuma habaho kuba AFC cyangwa abayemererwa twirwanaho basa nk'aho nabo babura imirwano muri biriya bice, kugira ngo basa nk'abatatanya imbaraga, bamwe basa nk'abakora withdraw basubire mu gice cyo hepfo, noneho habeho wenda gutakaza imbaraga, kuko babonaga ko noneho magingo aya imbaraga bari bazizanye mu Minembwe ku rwego rwo hejuru. Yego, ubu magingo aya rero imirwano irakomeye kandi irakomeje n'ubundi mu misozi ya Minembwe, ariko nakubwira ko hano hafi kuri akisi ya Tanganyika Baraka naho imirwano irarimbanije muri ibi bice byo hepfo gato ya Makobera ya kabiri, aho bita Kasekezi. Ubona yuko n'ubundi ari imirwano irenze ukwemera, ubona yuko n'ubundi bisa nkaho ari nko kugira ngo habeho kuvuga ku mpande zose, bamwe batangire batekereze kuri kote hepfo, wenda babone agahenge, niko njye nabivuga amagingo bitewe n'uburyo FARDC yakoze ibikorwa bikomeye cyane mu kurasa, aho bombe barasaga zanarengaga zikajya no mu mihano y'abaturage. Urumva ko bakoresheje imbaraga z'imirengera zatumye abasirikare bamwe bavuga ati nidukomeza kuba turi aha ngaha abaturage benshi barahashirira, ndetse magingo aya harimo abagiye bahura n'ibibazo byo ko tutitwamenya ngo nibarangana bateshe cyangwa ni abahe. Urumva ko nyine ari ikibazo gikomeye cyane magingo aya, intambara ibintu byahinduwe isura muri ibi bice. naho ku bijyanye n'umusada wa Tanzania uhagaze gute kugeza ubu Safari? nakubwira ko ku musada wa Tanzania bitoroshye, kuko nabo bari mu baje basa nkaho bari kureba buryo ki bareba uburyo bakomeza kugenda nyine bafasha. Ariko mu gufasha nakubwira yuko ku mirongo y'imbere y'urugamba ntabwo bari kugenda bakoresheje tactique yo kurasira kure, ariko biravuga ko harimo abahanga nyine bazi gukoresha zino mbunda, akaba ari nabo bari mu gukora akazi mu kurashisha zino mbunda ziremereye, kuko ngo harimo abahanga cyane. Ibi biri kuvugwa muri aka gace. Safari, nk'umuntu wabikurikiranye kuva bitangira kugeza amagingo aya, watubwira ko itandukaniro riri hagati y'izo operation ziri kubona izabaye imbere ari irihe kugeza ubu? nakubwira ko itandukaniro rihari, ubundi nta rugamba rwigeze rubaho ngo rube umunsi umwe, iminsi ibiri, iminsi itatu bibera mu gace kamwe. Haba no muri Nord Kivu ntibyigeze bibaho, haba ndetse na hano za Kamanyora na za Bukavu ntibigeze bibaho, bitewe n'uko urugamba rwabaga umunsi umwe
rukimuka kuri kote iyo ari yo yose akaba ariwe ubasha gutsisura, ariko magingo aya aha muri mu Minembwe habaye komba iteye ubwoba, aho barwanaga umunsi wa mbere, uwa kabiri magingo aya bakaba bakirwana, nta gace na kamwe bari bakisuramo, nta gace na kamwe kari kakisurwamo. Urabona yuko kandi kuri kote zose zifite imbaraga bidasubirwaho. Urabona n'ubundi usibye wenda n'umuntu utabasha gutekereza neza ngo asubize amaso inyuma intambara igihe yatangiriye, urabona ko ino komba yabereye hano mu Minembwe, haba kuri kote y'aba AFC na NDP twirwaneho, haba kuri kote ya koalisiyo ya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo, ntabwo bazigera bibagirwa iyi komba iteye ubwoba yahabereye yo kurwana nta muntu n'umwe utsisuka, nubwo nyine hagiye habonekamo inkomere ndetse n'abapfa, ariko urabona yuko hari izinduka zidasanzwe kuri koalisiyo zose zihanganye. Rero biravugwa ko aba basirikare baje n'ubundi bafite tageti, bitewe n'uko nibwo bagipasinga, ngo iyo umusirikare agipasinga nta makuru nabashije kumva, iyo umusirikare agipasinga bakibasha kubasha kurasa bitamugoye, kandi ubwacu bikaba ritapfa ubusa. Akaba ari nayo mpamvu ku ikubitiro nyine bahise babazana batari banaruhuka, urumva ko biraba bisa nkaho batangiye ikosi ibundi dushyashya kugira ngo barebe uburyo ki bapasinga kandi banihesha agaciro, kugira ngo babe bafata uburyo bwo kuba wenda banashimirwa bitewe n'uburyo bitwayemo. Urumva rero bihanganye na AFC igiye guhura n'akazi katoroshye. Yego, ku birebana na FARDC bo badeployinze gute bwana Safari? Aho n'ubundi ni ibisanzwe, kubera yuko nakubwiye yuko izi rokoboteri ziri mu kirere ziri kugenda zifata inkomere ndetse n'amayiki, ariko zifite n'abasirikare ziri kugenda zongera ziza, nibwo buryo bari gukoresha. Yego, urumva rero urumva nabo bariteguye, urabona ko rwose bitandukanye n'ukuntu twari dusanzwe tubona bakora n'ibintu byabo, ariko urabona ko nabo biteguye uko byagenda kose. Urumva ko bitari buborohere cyangwa bitari bworohere AFC nayo icyaye, urumva ko n'ubundi dufite kombi ikomeye muri ibi bice. Reka dukomeze paje y'amakuru turebere hamwe abatizedi bo bahagaze gute muri izo operation ziri kwa bwana Safari. Hano kuri frontline n'ubundi birasa nkaho bitari bubashe korohera abatizedi, kuko nabo barasa naho bageraniwe, bitewe n'uko bafite ikibazo gikomeye cyane ndetse no kwigunga. Bafite kwigunga ku buryo bukomeye bitewe n'uko bagiye bakorwamo ndetse bagiye bababazwa cyane na AFC bitewe n'ibitero, kuko abatizedi bigaragara ko ibintu by'intambara ngira ngo batabizi neza, bitewe n'uko ku mirongo y'imbere y'urugamba mu magingo aya basigaye batajyayo, navuga ko ari nk'agakingirizo. Yego, ngo bigaragaza neza ko n'ubundi abatizedi bameze nko mu minsi yashize abacanshuro boherezaga aba FDND n'abayavarendo bakagenda, abacanshuro bisigariye inyuma, nuko akaba ari bwo buryo barimo. Rero nabo urabona ko abatidf bakomeje gusa nkaho bo birebera gutyo, nta kindi basa nkaho ibyo kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba bitari bubahire nyine, ntabwo byigeze bibahira, ntabwo byabagendekeye neza. Ni nayo mpamvu ubona ko bitaboroheye. Mu bice bya Baraka ho bihagaze gute kugeza ubu ngubu? Ibaraka nakubwira yuko nyuma yaho n'ubundi basa nkaho bafunze Tanganyika, AFC nakubwiye ko yayifunze, abasirikare n'ubundi bari mu mujyi Ibaraka, barasa nkaho nabo bategereje ese baradukomandinga gute, kuko ntawabasha kwerekeza n'ubundi azamuka acaca za Makobora. Akaba nayo mpamvu ikomeye igaragaza ko AFC yakoze akazi katoroshye ku rwego rwo hejuru, nubwo koalisiyo bahaganira iri mu kazi katoroshye nyuma yo gufungura ikirere, ukabona ko
bakomeze kuba bakoresha indege isaha ku isaha bitaza guhinga, bitaza kubahira wenda AFC, bitewe n'uko buriya iyo umuntu yabonye ikirere bisa nkaho isaha ku isaha yagukubita, urabona ko n'ubundi bisa nkaho bitoroshye kandi bitari buze korohera AFC ndetse yewe n'aba ngaba bitari buze kuborohera. Ariko nakubwira ko wenda abakomando nibaza hari icyo bari bukore, wenda bakaba babasha gupushinga abandi basirikare ba FARDC n'abafatanyabikorwa, kuko aka gace ka Karingi gafatwa uzi ko bagafashe kwa kangahe ku cyumweru. Ndi kukubwira ko aka gace ka Karingi ni ibirometero 7 kugira ngo ugere muri zone ya Minembwe santere. Ubwo rero urumva aba bahungu b'aba FARDC nubwo nabo bari gukubitwa ku rwego rwo hejuru, ariko urumva nabo bari gukora akazi katoroshye, urumva ko aha hantu bitari buze koroha. Urumva twirwaneho na AFC bafite ikibazo cy'uko bari gusatira ino santere ya Minembwe, kuko misiyo bafite aba basirikare n'ubundi b'abahibu special udakina wenda ngo hano mu Minembwe harimo abasirikare, nta musirikare urimo woroheje. Yego, uzi ko hari kurwanira abahibu special, hakaba hari kurwanira abakomando b'aba FDNB. Ndakubwiye ngo abacanshuro bameze neza n'abamayimayi bamwe b'intororwa, ariko amakuru nabashije kuvumba nuko ngo abamayimayi bo bari gutegura nyine ibyo kugaburira abangaba, ari nayo mpamvu bakora ibikorwa by'ubusahuzi n'iki byose. Ubona yuko bona ku mirongo y'imbere y'urugamba ho nta kikwasa, ariko ubwo urumva ko niba agace barimo abakoase ya FARDC na FDNB ari ibirometero 7 gusa cyangwa 8 werekeza muri santere ya Minembwe. Ubwo urumva muri ino mirwano ifite icyo yakoze. Urabona ko bafite impinduramatwara zikomeye, nubwo bari gukubitana n'uva gusenya, ariko urabona ko AFC ndetse na MNDF twirwanaho bafite akazi katoroshye. Yego, kugeza ubu ku bikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibivugwa, biravugwa ku itabwa muri yombi rya Eric Prince. Bizaba wenda niba koko bizarabaye abacanshuro batakiri kugaragara ku rugamba, bihagaze gute kugeza ubu? Nakubwira yuko abacanshuro imbaraga zabaye nke, kubera yuko n'ubundi kuva yaho bafashe Eric Prince n'ubwo ariwe bashyize mu dajwi, ariwe bafashe gusa, bafashe navuga nk'icyegera cye. Akenshi na kenshi gufatwa kwa Eric Prince abenshi bazi yuko wenda ari iki, ariko Eric Prince ashobora kuba yari yaje kunegosiya n'amakumyabiri kugira muri cyegera n'abandi bari bafashwe bagera mu 8. Urumva nyine n'abakozi be yari yaje kuvugana. Yego, ibi rero kuza kuvuganira abakozi be ari nabyo byahise bimukuriza kuba nawe ahita afatwa. yego, urumva rero ntabwo bisa nk'ibyoroshye n'ubundi, uretse ko havuzwe uwukomeye, ariko nakubwira yuko bagingaya hari n'abandi yafashe, hari icyegera cyiwe, ubwo navuga ko ari we wari umwungirije, ndetse n'abandi bacanshuro bagera mu 8. urumva rero abacanshuro bakimara gufatwa, abacanshuro bahuye n'uruva gusenya, intege zaracitse. yego, urabizi bari abacanshuro kiba cyarabazanye ni ugutagaza, birinde yuko banakomerekera ku rugamba. Ni ibintu byirize cyane, buriya bazi ubwenge, bo barabati barakomandinga. Uzi ko abenshi bo ari ibitero by'indege bakunze no gukoresha, badakunze kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba, ariko urumva bari babashe ku mirongo y'imbere y'urugamba, ari nacyo cyabaviremo uko gufatwa. N'ubundi bitari buborohere abari basigaye, bitewe n'uko bari bamaze kubona ko batariye gukorwamo, kandi abenshi bafite amakuru muri Nord Kivu y'ibyababayeho.
dufite amakuru y'ukuntu bafashwe bose matete bagasuzugurwa kandi iyo black water mu ruhando mpuzamahanga zirakomeye. uri kumva rero ni ikintu kitari buse nkaho kiba cyiza gukomeza kwishora ku mirongo y'imbere y'urugamba bacyashura ukuboko kwabo kuracyahari, ariko barigengesera ku buryo baba bafite ubwirinzi mu kubirwanire yabo, bo baba basaguma bari kuri za mbunda zirasa mu birometero birebire. Ntabwo ushobora kumubona yagiye imbere ku mirongo y'imbere y'urugamba. Reka impamvu ni iyihe? impamvu ni ukwirinda kongera kuba wenda bafatwa ndetse no kuba bakongera nyine guhura n'icyo kibazo cyo kuba bafatirwaho ku mirongo y'imbere y'urugamba. bo bari ku mbunda nini zino z'imisaza, urumva baba bari kure cyane, ntaho baba bahuriye n'urugamba. ibyo bikoresho bo baba bakoresha ntabwo bakigaragara imbere ku rugamba. bo niyo mpamvu ubona ibisasu batera bihungabanya abaturage n'iki, kuko bo nta gahunda n'imwe bafite kuba bakwegeraho AFC bitewe n'uburyo yabakoreye agaciro gakomeye mu gufata bagenzi babo. Yego, muri Nord Kivu ho bihagaze gute kugeza ubu ngubu ku mirongo y'imbere y'urugamba? hagezweho nahe kugeza ubu Bwana Safari? nakubwira yuko abahungu batangiye akazi muri Nord Kivu, aho nakubwira ko hariya za Masisi mu bice byerekeza za Ngungu, aho ni ibicika ni bombara bari kwirukana abamayimayi ndetse n'aba FDLR, aho n'ubundi muri mu cyatumye uno mugabo akiri na magingo yose cyane Makenga aracyari Masisi, ari muri operasiyo zo guhangana n'ibi bitero byari byubuye. bivugwa ko hari uduce, hari amakuru atari yizerwa neza, hari uduce twari twavumbuwemo amabuye y'agaciro muri ibi bice n'ubundi bya Warikare, ariko hafi na za Masisi. Yego, amabuye y'agaciro mashasha ntabwo ibi bice ngo byari bimenyerewe, akaba ariyo mpamvu ndetse yaba yarageze kuko ngo bari batangiye kubishwaniramo bamwe mu bayoboye ku mirongo y'imbere urugamba, ariko akaba ari bwo buryo bushoboka bwo kuba yaragiye guca akaduruvayi. ubona ko ku mirongo y'imbere hari hatangiye kubonekamo urusaku rw'imirwano haba muri ibi bice, bigaragaza ko n'ubundi kuva yahagera bakabasha kuhirukana aba FDLR ndetse na MONUSCO bivuga ko yari yamaze kugerayo. akaba ari nayo mpamvu ikomeye ku ikubitiro abo muri Afurika y'Epfo batangiye gufata utwamushye ngo bagiye kuzamuka, kuko bamaze gukupira uburyo bwose bwo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe muri biriya bice. akaba ari nayo mpamvu ubumva ko ino MONUSCO bano basirikare bagera muri barenga 200 bo muri Afurika y'Epfo bahise bavuga ngo bagiye gutaha, kuko nta kintu kibahagazemo, kuko bajyaga bakoresha nyine aba ba FDLR, bagakoresha aba mayimayi mu nyungu zabo. ubona yuko Makenga ari zo operasiyo arimo. ni mu gihe kandi hano za Kibirizi hano ni mu Rucuro nyine, naho abahungu bakomeje kurwana bikomeye, aho bafashe agace ka Kahumuru, bahise bagafata ubu magingo ya kari kugengwa na AFC. ubona yuko Makenga abasirikare basohotse hari ikintu bari bumufashe mu gukomeza kwigarurira uduce dutandukanye ndetse no kwagura ino Nord Kivu mu buryo bufatika kandi bugaragara. Yego, Bwana Safari, reka dusoreze ngaho ubwo komeza dukurikiranire n'andi makuru ugenda utugezaho n'izindi update. Yego, namwe reka tubashimire. namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudendi bashyikiriza amakuru atusuye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere usonde sabone, ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.